Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pratite Aktuelno u hrišćanskom svetu. U 25. izdanju emisije Aktuelno u hrišćanskom svetu pažnju smo posvetili odabranim vestima iz hrišćanskog sveta koje su u periodu od 21. do 27. februara ove godine objavljene na zvaničnoj internet stranici katihete Branislava Ilića, portalu Riznica. O aktuelnostima koje su obeležile proteklu sedmicu razgovaramo sa našim redovnim sagovornikom u emisiji, katihetom Branislavom Ilićem, urednikom portala Riznica. Branislave, pomaže Bog. Bog vam pomogao. Eto, hvala na ovoj novoj prilici da zajedno promišljamo, da zajedno razgovaramo i da eto na pragu Velikog posta ukažemo na važne aktuelnosti koje su obeležile ovu proteklu sedmicu, a koje su samo posvedočile da se vaskolika vaseljena na ovaj ili onaj način priprema za dane Velikoga posta, ali sa druge strane da te dane dočekujemo na jedan, rekao bih, možda poseban način, jer smo suočeni sa različitim vidovima iskušenja i izazova koji su pred nama, a sa kojima se suočavaju i predstavnici, dakle, i hrišćani širom vaseljene, predstavnici i drugih pomesnih crkava, koji su, eto, na različite vidove razmenjivali svoje pastirske poglede u vidu, dakle, različitih dijaloga, bilo da su to susreti licem k licu ili razgovori, te tako vidimo kroz te neke segmente da se zaista u pravom smislu te reči svekolika vaseljena priprema za dane Velikoga posta. Pa kad smo kod razgovora, upriličen je telefonski razgovor vaseljenskog patrijarha Vartolomeja i antiohijskog patrijarha Jovana. O čemu su razgovarali pomenuti predstojatelji? Vaseljenski patrijarh je putem telefonske linije razgovarao sa antiohijskim patrijarhom Jovanom u subotu 22. februara ove godine i tom prilikom patrijarh Vartolomej izrazio zahvalnost na ljubavnoj brizi koju patrijarh Jovan antiohijski pokazuje prema vaseljenskoj patrijaršiji, ali sa druge strane i patrijarh Jovan je istim rečima zablagodario patrijarhu Vartolomeju na brizi koju vaseljenska patrijaršija pokazuje prema, dakle, pomesnoj crkvi u Antiohiji, koja se već decenijama suočava s različitim vidovima iskušenja. Sa svoje strane patrijarh Vartolomej je još jednom izrazio veliko interesovanje i bratsku podršku, kako svoju ličnu, tako i svete velike Hristove crkve, drevnoj antiohijskoj patrijaršiji i njenoj hijerarhiji, njenoj pastvi i uopšte hrišćanima, dakle, Bliskog istoka, ponovivši da su u njegovim molitvama dan i noć. Dakle, ovaj razgovor je protekao u jednoj, dakle, bratskoj ljubavi i ovaj razgovor samo svedoči da su predstojatelji pomesnih crkava u toj bratskoj ljubavi i slozi spremni da uvek i na svakome mestu jedni sa drugima dele i podršku u danima teškoća kao što je sada i radost i ljubav kada su dani radosti, a i sami znate da se često velikim praznicima upriličavaju i ovakvi razgovori, a i susreti kako bi se ta delatna ljubav, delatno zajedništvo, delatna sabornost projavile na najkonkretniji način. Eto, to je kratko ovako što se tiče
ove vesti, a koja svakako jeste važna jer nam i ona nešto poručuje. Dakle, nije samo informacija, već i jedna hrišćanska poruka. Na portalu Riznica ste izvestili da je proslavljen imendan episkopa Partenija u Bigorskom manastiru. Upoznajte nas sa detaljima u pogledu ovog sabranja. Da, Bigorski manastir je jedna veoma specifična svetinja. Ja bih podsjetio da se taj manastir nalazi u okrilju Makedonske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije, i pre nekoliko godina iguman toga manastira je izabran za vikarnog episkopa. U pitanju je dakle episkop Partenije, koji je još uvek dakle na čelu ove znamenite svetinje, i verovatno ste imali priliku i vi i poštovani slušalci Radija Glas da putem društvenih mreža vidite videozapise sa bogoslužbenih sabranja koje se upriličavaju u ovom manastiru. Ovaj manastir ima tu specifičnost da je u njemu bogosluženje u potpunosti saobraženo sa svetogorskim bogosluženjem, i po tome je ovaj manastir, ova sveštena obitelj specifična. Tako je bilo i 20. februara ove godine, kada je proslavljen praznik svetog Partenija Lamsakijskog, kada je njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Bregalnički gospodin Ilarion u sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Antanijskog gospodina Partenija i više sveštenomonaha, dakle služio svetu arhijerejsku liturgiju upravo u Bigorskom manastiru, i povod za ovako svečano sabranje bio je imendan episkopa Antanijskog gospodina Partenija, koji je tom prilikom dobio na dar arhijerejsku panagiju kao zahvalnost, dakle, na bratsku ljubav i zajedništvo u Hristu, a svakako ovo sabranje je krunisano trpezom ljubavi i prema, dakle, već osveštanoj bogoslužbenoj praksi, svim onim molitvoslovljima koje čine sastavni deo ovakvih торжественih sabranja. Dakle, jedna zaista specifična svetinja, i zbog toga smo ovu vest posebno izdvojili. Iako je reč o jednom imendanu, ipak sam hteo da iskoristim priliku da ukažemo na značaj ovog manastira i da pozovemo naše poštovane slušalce da ko bude u prilici da pohodi svetinje Makedonske pravoslavne crkve, Ohridske arhijepiskopije, da obavezno poseti Bigorski manastir i da putem ovih društvenih mreža, koje su nam takođe u ovom smislu dar od Boga, jer možemo da vidimo tu atmosferu, ko voli bogosluženje i lepo pojanje, neka pogleda kako se to bogosluženje savršavaju u ovom divnom manastiru. Patrijaršijski egzarh Afrike pokreće projekat obezbeđivanja pijaće vode za stanovnike sela u regionu krajnjeg severa Kameruna, koji će pomoći više od, ako se ne varam, 1500 ljudi. Kako vi sagledavate ovu aktivnost? To je jedna veoma važna vest i u isto vreme radosna vest, koja svedoči pre svega da je haritativna delatnost crkve iz godine u godinu, pa mogu reći slobodno, prateći ove vesti na vaseljenskom planu, slobodno mogu reći iz dana u dan sve konkretnija, sve veća, pa vidimo i vest da će patrijaršijski egzarhat Afrike, a znamo da je reč o egzarhatu koji pripada Ruskoj pravoslavnoj crkvi, da budemo precizniji, pomoći čak 1500 ljudi u pogledu, dakle, dobijanja pijaće vode, jer su suočeni sa velikom teškoćom neimanja vode. Dakle, kao i na mnogim mestima u Africi, pitanje pristupa vodi za piće je zaista teško. U selima gde nema bunara i raznih bušotina, ljudi moraju ili da pešače po nekoliko kilometara po vodu ili da piju, nažalost,
prljavu vodu, što dovodi do čestih bolesti i dece i odraslih. I Ruska pravoslavna crkva je preko svog patrijaršijskog egzarhata Afrike dakle pomogla rešavanje ovog problema. Kako je najavljeno, sa ovom praksom će se dakle nastaviti i u vremenu pred nama. Ovo je dakle jedan vid, da tako kažemo, prve pomoći, ali nastavit će se sa ovom praksom i svedočit će se tako konkretno da one reči koje čitamo u Svetome pismu, koje nas pozivaju da imamo žrtvenu ljubav i da brinemo jedni o drugima, eto, te reči se konkretno na ovakvim delima potvrđuju i pokazuje se da su one i tekako, pa i u ovim surovim okolnostima kao što je neimanje vode na teritoriji ovog dela Afrike, dakle da i tekako, iako je teško i nemoguće, i tekako je moguće ako imamo vere, ljubavi i dobre volje i spremnosti da se stavimo u službu drugoga čoveka, a vidite, Ruska pravoslavna crkva to na jedan poseban način čini. Petoknjižje je objavljeno na avarskom jeziku. O kakvom je prevodu reč? Eto, ne prođe nekoliko emisija, a mi imamo priliku da ponovo pričamo o novim prevodima. To me uvek posebno raduje i takve vesti svesno uvek ističemo, jer je važno da se reč Božja, u ovom slučaju dakle Petoknjižje, dakle u pitanju su knjige Starog zaveta, dakle prevode u ovom slučaju prevod na avarskom jeziku. Moskovski institut za prevođenje Biblije je nastavio svoj projekat prevođenja, objavljivanja Svetoga pisma na jezicima neslovenskih naroda koji žive u Rusiji, i ovoga puta je objavljeno Petoknjižje na avarskom jeziku. Svakako i ovom prevodu, kao i svim prethodnim prevodima o kojima smo i razgovarali u okviru naših emisija, pristupljeno je, dakle, slobodno možemo reći, profesionalno. Prevod je pregledao tim naučnika i odobrio ga Institut za jezike, književnost i umetnost Ruske akademije nauka na avarski jezik i, dakle, na taj način ovaj prevod je, slobodno možemo reći, zajednički poduhvat avarskih naučnika i biblista koji poznaju jevrejski jezik, a novo izdanje sadrži čak i mape i geografske karte i rečnik nepoznatih biblijskih termina. A ja bih podsjetio, i tu vest smo objavili pre možda nešto više od godinu dana, da su ranije prevedene i poslanice i Novi zavet i knjiga Postanja i knjiga Rute, Jestire i proroka Jone i prva i druga knjiga Samuilova i tako dalje. Dakle, jedno pregalaštvo ozbiljno u pogledu prevodilaštva, i tako sam mogao da zaključim iz ove vesti, sa ovim će se nastaviti i u danima pred nama, a video sam na njihovom sajtu da već u najavi imaju neke prevode, ali ja sada ne bih o tome. Kada ti prevodi budu zvanično objavljeni, onda ćemo o njima i govoriti. Pa najbolje je tako, a ja verujem da će to biti u nekoj od naših narednih emisija. Da će Bog. Patrijarh Bugarski je osveštao prvu bugarsku pravoslavnu crkvu u Velikoj Britaniji. Da li je ovo prva poseta bugarskog patrijarha Velikoj Britaniji? Pa svakako da jeste, i sami znate da je njegova svetost patrijarh Bugarski gospodin Danilo pre nekoliko meseci izabran za predstojatelja Bugarske pravoslavne crkve, i samim tim, eto, on je otpočeo sa tom blagoslovenom praksom, i sami znate da je takva praksa da kada se imenuje, ustoliči, postavi novi predstojatelj jedne pomesne crkve, on najpre čini kanonske posete u okviru svoje matice, dakle u okviru Bugarske u ovom slučaju,
a potom obilazi crkvene zajednice koje pripadaju Bugarskoj pravoslavnoj crkvi, a nalaze se izvan, dakle, matice, izvan svoje matične zemlje. Tako je bio slučaj da je po prvi put patrijarh bugarski Danilo posjetio Englesku i tamo je osveštao prvu Bugarsku pravoslavnu crkvu u Velikoj Britaniji uz dakle, napomenu u svojoj besedi da tamo već nekoliko generacija Bugara žive i svakako uzrastaju uz svoju liturgijsku zajednicu. U pratnji bugarskih arhijereja i sveštenstva njegova svetost je u petak posvetio hram koji je posvećen Svetom Jovanu Rilskom i nalazi se na teritoriji dakle, bugarske ambasade u Velikoj Britaniji, a sutradan je posvetio znameniti manastir, ja verujem i svima vama dobro poznat, manastir Svetog Jovana Krstitelja u Essexu, koji je osnovao nadaleko poznati Sofronije Saharov, i tom prilikom iguman manastira arhimandrit Petar poželeo je dobrodošlicu bugarskom patrijarhu i tom prilikom iguman Petar je poklonio patrijarhu ikonu Svetog Sofronija, a patrijarh Danilo je za uzvrat poklonio manastiru ikonu Svetog Jovana Rilskog. Patrijarh je služio večernje bogosluženje u hramu Svetog Jovana Rilskog u Londonu i pored bugarskih arhijereja prisustvovali su i episkop Srpske pravoslavne crkve u Velikoj Britaniji, a to je naš vladika Nektarije Samardžić, koji je takođe pre nekoliko meseci ustoličen za prvog episkopa novoosnovane eparhije u Londonu, i bio je i episkop lokalne eparhije Ruske pravoslavne zagranične crkve vladika Irinej, kao i arhijepiskop Tijatirski Nikita iz Carigradske patrijaršije uz, dakle, sasluženje mnogobrojnog sveštenstva. I sutradan, dakle u nedelju, bugarski patrijarh je osveštao novi hram, u njemu služio liturgiju i dakle na taj način je, slobodno možemo reći ovako, iz našeg pogleda, verujemo da je naš pogled ispravan, na taj način je u Velikoj Britaniji započela jedna nova epoha duhovnog života. Poštovani slušalci, pratili ste 25. izdanje emisije Aktuelno u hrišćanskom svetu. O aktuelnostima koje su obeležile proteklu sedmicu razgovarali smo sa našim redovnim sagovornikom u emisiji, katehetom Branislavom Ilićem, urednikom portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno